Kihiko gĩa kĩũteti kĩrĩa kĩrathugundwo nĩ Mutongoria wa kiama ANC Musalia Mudavadi na murunawe wa Ford Kenya Moses Wetangula nikigĩte na igũtha inene thutha wa ambunge ya kiama kĩa Jubilee kuuma ruguru rwa bũrũri matongoretio nĩ mũmbunge wa Silisia John Waluke kuga itanya rĩa erĩ nĩ kuiguna o ene no tikunyitithania muingi wa gĩcigo kĩu. Wetangula and Musalia should be the last people to talk about Luhya unity. They have been in the government, very powerful ministers in the government, the previous governments, and they failed to unite the Luhya community. How will they do it now if they failed at that time? It is only after they were left, when they were abandoned. And out of frustration now, they are now trying to run to tribal cocoons, which we condemn very strongly. Riendekithia ria kunyitithania rũrĩrĩ rũrũ rĩũkĩte thikũ nini kuma speaker wa bunge ya Senate Ken Lusaka na minister wa ũtambũrũki wa mahinya Eugene Wamalwa kũrio maunire tũnua twa oithigi igũrũ rĩgiĩ ũnyitanĩri ũyũ nĩ mũmbunge wa Rugari Ayub Savula. Speaker wa Senate Lusaka, halafu waziri Eugene Wamalwa wanasema hiyo umoja wa Luhya hiyo ni upuzi. Wangapi wanasupport hao? Wakubali sisi tuungane. My brother Musalia and my brother Wetangula should first of all agree on who is going to be the front runner in Luhya land. Ica ikuhĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM Edwin Sifuna na seneta wa Kakamega Cleophas Malala onao nĩ mareganĩte na itanya rĩa Wetangula makiuga aya erĩ marenda kwĩriũkia kĩũteti. Wewe Wetangula, nyinyi mliapishwa siku gani ndio mnataka kwenda kuongea na Uhuru direct? Nataka nyinyi muende muapishwe kwanza ndio mkuje muongee na Uhuru Kenyatta kama mumeapishwa kama the people's deputy president na prime minister. Sio kusemekana kwamba lazima ikuwe nyinyi ndio isemekane hiyo ni umoja wa Luhya. Sisi tunawaomba na mtuombee sana kama kanisa. Hii pepo ya kiburi kwa viongozi wetu lazima ikwishe. Sisi kama vijana tumesema Wetangula na Musalia wapumzike. Sasa sisi, mimi, Sifuna, Osoti, Ghaniri, sisi ndio viongozi wa Luhya kutoka leo. Omaya magithiaga na mbere seneta za NASA nĩ morĩtie Wetangula atige gũkuruhania Raila Odinga na kũhagũrwo gwake makiuga Odinga we arĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũgitĩra Wetangula. Oho nĩ maugĩte mĩtaratara yothe nĩ yarũmĩrĩrwo Wetangula angĩgakinya kũhagũrwo kuma gĩturwa-inĩ kĩu. Mambo ya Raila sasa iwe historia na funzo kwetu. Mheshimiwa Wetangula, huko unakaribishwa kuja kutafuta kura huko kwetu. Karibu sana. Uja kabisa, tuko na area kubwa, Nzia Kericho pande ile, uja Nandi pande hii, pitia pande Sikishu. Kabisa. Sisi ni watu ambao tunaamini demokrasia. Lakini sasa ujue sisi tumejipanga. Ica ikuhĩ Wetangula nĩanĩrĩire atĩ kĩhoko gĩake na Raila Odinga nĩ gĩkinyũmũthia. Ngĩribotera Kameme TV nĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndũng'ũ.